Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Uganda. Urukiko rukuru muri Uganda rwateje agaciro ubusabe bwa Dr. Kizza Besigye bwo kugenzura mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga n'ibigihe cyatanzwe cyo gutanga ibimenyetso gihagije rutegeka ko urubanza rwe rutangira kuburanwa mu mizi. Urukiko rukuru rwavuze ko iminsi 7 yari ihagije kugira ngo baregwa bitegure iburanisha ribanziriza urubanza. Umucamanza Emmanuel Baguma yavuze ko ibibazo byatanzwe n'abunganira Besigye atari byo gusobanurwa n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Besigye hamwe nabo bareganwa Haji Obedi Rutareka Muregeya na Denis Ora bari basabye ko harebwa niba iminsi 7 hagati yo gutanga ko ibimenyetso n'iburanisha ihagije kugira ngo bategure neza kwiregura kwabo mu rubanza rukomeye rw'ubugambanyi baregwa. Ariko umucamanza yavuze ko uruhande rw'iregura rwari rwaramaze igihe ruhabwa inyandiko n'ibimenyetso kuva muri Mutarama no muri Werurwe, bityo rukaba rwarabonye umwanya uhagije wo kwitegura. Yanavuze ko amabwiriza y'urukiko atica uburenganzira bw'abaregwa. Urukiko rwategetse ko iburanisha ribanziriza urubanza rikomeza ku itariki 8 Kamena, naho ubushinjacyaha bugatangira gutanga ibimenyetso byabwo tariki ya 11 mu kwezi n'ubundi. Ubushinjacyaha bushinja Kizza Besigye nabo bareganwa kugira uruhare mu nama zabereye muri Uganda no hanze yayo hagati ya 2023 na 2024, bavuga ko zari zigamije guhirika ubutegetsi. Abajenerali muri UPDF hamwe n'umucuruzi w'umwongereza biteganyije ko bazatanga ubuhamya bushinja Dr. Kizza Besigye muri urubanza rwe rw'ubugambanyi. Ubushinjacyaha bwashyikirije abunganira abaregwa inyandiko zirenga amapaje 800 hamwe n'amajwi afata amasaha agera kuri 7. Mu batangabuhamya ubushinjacyaha barimo Major General Richard Otto, Major General Abel Kandiho na Major General James Birungi ufunzwe n'umucuruzi ukomoka mu Bwongereza. Urukiko rwategetse ko baregwa basuzuma ibyo bimenyetso mu minsi 7 mbere y'uko iburanisha rikomeza ku itariki 8 Kamena. Abunganira Besigye bavuze ko uwo mwanya ari muto cyane urebye uburemere bw'urubanza n'ingano y'ibimenyetso. Ishyaka People's Front for Freedom yashinje leta gukoresha urukiko mu buryo bwa politike. Ryavuze ko ubushinjacyaha bwatinze gutanga ibimenyetso hanyuma bukihutisha iburanisha. Ubushinjacyaha buvuga ko hagati ya 2023 na 2024 Besigye na Haji Obedi Rutare bakoze inama mu bihugu birimo Uganda, Kenya, Ubusuwisi n'Ubugereki zigamije gurika ubutegetsi bwa Uganda ku ngufu. Abaregwa bose bahakanye ibyo birego. Abasesenguzi bavuze ko kuba inzego z'ubutasi n'abasirikare bakomeye bari ku rutonde rw'abatanga ubuhamya byerekana ko leta ishaka kwishingikiriza cyane ku makuru y'ubutasi mu gushimangira ibyaha bya Dr. Besigye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umutwe wa FCM Mituro watangaje ko ikindi gitero cyose gishya cy'ingabo za leta kizagabwa ku butaka bagenzura kizasubizwa n'ingamba zirimo gusubiza inyuma izo ngabo zikarengaho zaturutse zitera. Mu itangazo Lawrence Kanyuka kuvugira umutwe kuri ubugenzura ibice bitandukanye bya Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo yavuze ko ukwezi gushize kwa Gicurasi kwaranzwe no kongera ibitero byo ku butaka no mu kirere kw'ingabo za leta ya Kongo mu bice bagenzura. Yongeye ko M23 itaye impungenge nuko Kinshasa yohereza ingabo nyinshi, intwaro ziremereye n'ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'urugamba mu kwitegura ibitero bishya. Yavuga ko bigabwe ku duce dutuwe n'abasivile n'ibirindiro. Igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo kiravuga ku bitangazwa na M23. Kanyuka yavuze ko ibyo bitero bishya bigiye gukorwa kubisubiza bitazagarukira gusa ku kurinda ibice bagenzura, ahubwo bazabisubiza inyuma kugeza inyuma aho byaturutse. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize umutwe wa M23 ntabwo wongeye kwagura aho wafashe, ahubwo ku gitutu cy'abahuza warekuye ahatandukanye mu ntara Kivu Amajyepfo hari mu mujyi wa Uvira n'uduce twa teritwari ya Uvira kugeza Ikamanyora muri Warungu. Umutwe wa twirwana ukorana M23 uracyagenzura santere ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Santere yahindutse isobanuro ry'ibitero by'indege za drone z'ingabo za leta kuva mu mezi ashize. Impande zihanganye zimaze igihe kinini zumvikanye ku nyungu zitandukanye ziba n'agahenge no guhagarika imirwano ku rubuga rw'intambara. Imirwano ya hato na hato iracyakomeje. Nawe inyengo 3 nshya zirimo gukorwa ngo zihangane n'ubwoko budakunze kuboneka bwa Ebola bikeye ko bumaze kwica abantu barenga 500 muri Kongo Kinshasa. Ikigo mpuzamahanga kigamije kwihutisha inyungu za sida kiri mu gikorwa cyo gukora urukingo rumwe cyavuze ko ikiza giteje inkeke zo kuba icyambere kibi cyane kibaho ku isi. Kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza hamwe na kompanyi Moderna ikora imiti nabo barimo gukora ubushakashatsi ku nyingo z'ubwoko bwa Ebola bwitwa bundi buryo. Ihoro ryo guhanga udushya mu kwitegura ibyorezo ririmo gutera inkunga buri tsinda muri ayo ngayo. Ryavuze ko buri munsi ubara kugeza bamaze kugaragara abantu barenga 1000 bakekwaho ko banduye Ebola muri Kongo, mu gihe mu gihugu gituranye Uganda abantu 9 kugeza ubyemejwe ko bayanduye. Impungenge zikomeje kwiyongera kuri iki kiza cyatahuye gusa nyuma y'uko gikwirakwiye mu gace karangwamo umutekano muke gafite ubushobozi buke bw'ubuvuzi gishobora kugira kuri urukiza cyambere gikomeye cyane cya Ebola cyabayeho muri Afrika y'Uburengerazuba kuva 2014 kugeza 2016. Icyo gihe abantu 29 baranduye, abarenga 11,000 kirabahitana. Mabwira ko abasirikare mu ngabo za Kongo Kinshasa barangajwe na General Christian Chiwewe uhoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo bagiye gutangira kuranishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare ku wa 4 tariki 5 ubwo abasirikare bazagizwe imbere y'ubutabera nyuma y'umwaka benshi bari batawe muri yombi. Usibye Chiwewe abandi John Numbi, Maurice Nyembo Kufi, Chinyaboma Kamukinde, John Nguwe wa Kabila ndetse na John Sangwa Mohamed, abo bose bashinjwe yabikomeye birimo gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukwirakwiza ibihuha, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, kugambanira igihugu, kutubariza amabwiriza ya gisirikare, guhunga igihugu mu buryo butemewe, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyereje n'amategeko no gushishikariza abasirikare kwitandukanya n'inshingano zabo. Ibi birego bifatwa nk'ibikomeye cyane mu rwego rwa
politiki n'umutekano wa Kongo Kinshasa, cyane ko baregwa abantu bafite amateka akomeye mu gisirikare no mu nzego z'ubutegetsi. Urukiko ntiruratangaza gahunda irambuye y'uko urubanza ruzagenda, ariko biteganyije ko ruzakurikirwa n'abantu benshi bitewe n'uburemere bw'abaregwa ndetse n'ibyaha bashinjwa. Mabwire ko mu gihe ikibazo cy'umutekano muke gikomeje gufata intera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya komine Minembwe biherereyemo abaturage benshi b'abanyamurenge, hoze ari senateri ndetse akaba yaranabaye minisitiri w'ubukungu muri Kongo Kinshasa, Moise Nyarugabo yatanze ubutumwa bukomeye bwuzuye impungenge no kwihanangiriza bikomeye ku bayobozi bakuru ba Kongo Kinshasa no Burundi. Mu itangazo rye ryakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, Nyarugabo yavuze ko perezida wa Kongo Tshisekedi na perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bazaryozwa amaraso y'abasivile, bivuga ko bamaze igihe bagwa mu bitero bikomeje kubera muri Minembwe no mu nkengero zayo. Nk'uko Nyarugabo bivuga, kuva mu rukera rwo ku itariki 8 z'ukwa kabiri, drone z'ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi zagabye ibitero bikomeye mu duce dutandukanye twa komine Minembwe. Imihana yavuze ko yibasiwe harimo Uwabicumbi, Mutunda, Ruhemba na Karongi, aho abaturage bivuga ko ibisasu byarashwe byangije amazu menshi bigahitana abaturage ndetse bikanasiga abandi benshi bakomerekejwe. Nyarugabo yavuze ko ibyo bitero bitabaye rimwe gusa, ahubwo byakomeje gusubirwamo inshuro nyinshi ku manywa na nijoro. Ibi navuga ko byateye ubwoba abaturage benshi bigatuma bamwe bahinga ingo zabo. Ati bisi ibikorwa bya gisirikare bisanzwe ni ibitero byateguye kandi byibasiye abaturage bafite intwaro, ababitegetse bagomba kuzabibazwa. Komine ya Minembwe imaze imyaka myinshi ibibazo by'umutekano muke bitewe n'intambara zagiye zihanganisha imitwe yitwaje intwaro, ingabo za leta n'andi matsinda atandukanye akorera mu misozi ya Kivu Amajyepfo. Mu myaka yashize abaturage b'aka gace bagiye bavuga ko bahura n'ibibazo birimo ubwicanyi, kwamurwa amatungo, gusorurwa kw'imitungo ndetse no kwimurwa ku ngufu. Ibi byatumye ibihumbi by'abaturage bava mu byabo bajya kuba mu nkambi cyangwa se bahungira mu bindi bice by'igihugu no hanze yacyo. Abasesenguzi bavuga ko Minembwe ikomeje kuba imwe mu ngingo zikomeye z'impaka ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana ibibazo byugarije abaturage. Moise Nyarugabo yagaragaje ko uretse imihana ya Bicumbi, Mutunda, Ruhemba na Karongi, hari n'utundi duce twibasiwe mu bihe bitandukanye turimo Rugezi, Rwitsankuku, Baruta, Puenzero, Mukoko, Gakenke, Ruziba, Runundu na Karongi. Mu bice byinshi muri ibyo abaturage bavuga ko ibikorwa bya gisirikare byakurikiwe n'iyangirika ry'ibikorwa remezo, ihunga ry'abaturage n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bwihutirwa. Uyu munyapolitiki yavuze ko niba ko hari abasivili bakomeje kugwa muri ibyo bitero, akeneye iperereza ryigenga ryakorwa n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Yavuze ko amateka agaragaza ko abayobozi bagize mu byaha bikomeye byibasira abasivili bashobora kubibazwa n'ubutabera, kabone niyo byatwara imyaka myinshi. Mu magambo akomeye ati muzaryozwa amaraso y'izi nzirakarengane, amateka n'ubutabera mpuzamahanga ntibizigera byibagirwa ibyabaye. Nyarugabo yanenze perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusufu nyuma y'uko uwo muryango wamaganye igitero cya drone cyagabwe ku kigo cy'indege cya Bangkok Kisangani. Yavuze ko Afurika yunze ubumwe ikwiye kwamagana ibikorwa byose byibasira abasivile aho kuba kwibana ku ruhande rumwe gusa rw'amakimbirane. Ku ruhande rw'afise Ventura rwo rwari rwatangaje ko icyo gitero cyagabwe ku kibuga cya Bangkok cyari kigamije guhungabanya ibikorwa bya gisirikare byakoreshejwe mu kugaba ibitero ku bindiro byayo. Kugeza umutekano muri komine ya Minembwe uracyarimo impungenge nyinshi. Amakuru ava mu baturage bavuga ko hari ingo nyinshi zamaze gusenyuka, mu gihe abandi bakomeje guhunga bava mu bice bifatwa nk'aho bishobora kugabwaho ibitero. Nubwo impande zitandukanye zitanga amakuru atandukanye ku byabaye, ikigaragara nuko abaturage rero bakomeje kuba mu kaga gakomeye kurusha abandi bantu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abakurikirana hafi ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo bakomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri ku birego byose birimo n'ibitero byagabwe muri Minembwe, ndetse banashaka uburyo bwo kurinda abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara. Mu gihe imirwano n'ibitero bya drone bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cy'uburenganzira bw'abasivili n'inshingano z'abayobozi b'igihugu birebwa n'aya makimbirane gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye bitegerejweho ibisubizo birambye, haba ku rwego rwa Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma umusirikare umwe mu mutwe udasanzwe wa FARDC uzwi ku izina ry'Abahibu yafashwe n'abaturage bo mu gace ka Marikiya gaherereye Mwemezi mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi nyuma yo gushinjwa kugerageza kwambura abaturage ku ngufu. Amakuru yizewe agera mu kinyamakuru Minembwe Capital News avuga ko iki gikorwa cyabaye umunsi w'umugoroba ku wa mbere, aho abasirikare babiri bari bambaye impuzankano y'isirikare bageze muri ako gace, umwe muri bo yitwaje intwaro kandi bombi bakekwaho ko baragerageje kwambura umusore ibintu bye. Nk'uko abaturage babo byabereye babitangaza, uwo musore wagerageje gutabaza bituma abaturage bahurura vuba. Muri icyo gihe umwe muri abo basirikare yahise afatwa n'abaturage bari barakajwe n'ibikorwa by'ubujura n'ubwambuzi bimaze iminsi bivugwa muri ako gace. Abaturage bafashe umusirikare baramukubise mbere uko aza gutabara abandi bashinzwe umutekano. Hagati aho umugenzi bari bari kumwe yashoboye gucika aratoroka mbere uko atabwa muri yombi. Nyuma y'akanya gato itsinda ry'abarwanyi bazendu ryageze aho ngaho byabereye risanga abaturage benshi bateraniye aho umusirikare yari afungiye. Abo barwanyi bahise batatanye abaturage kugira ngo birinde ko ibintu birushaho gukomera cyangwa se ngo umusirikare agire
bagiriye n'abo baturage cyangwa se n'abagirirwa nabi. Nyuma yo kumukuraho yafatiwe, bamushyikirije abayobozi b'inzego z'ibanze bazwi nka bakapita kugira ngo hakurikizwe amategeko hanakorwe iperereza ku byaha ashinjwa. Amakuru ava mu baturage batuye muri Karinga Nord aho iki gikorwa cyabereye avuga ko rero ntandaro y'amasasu menshi yumvikanye muri ako gace mu ijoro ryo ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu. Hari abaturage bagize impungenge ko hashobora kuba habaye imirwano cyangwa se igitero cy'abitwaje intwaro, ariko amakuru y'ibanze agaragaza ko ayo masasu yabarumvikanye nyuma y'ifatwa ry'uwo musirikare n'ibikorwa by'ingabo zagereza kugenzura umutekano muri ako gace. Iki kibazo cyongeye kuzamura impaka ku myitwarire yo mu musirikare boherezwa mu bice bitandukanye byugarijwe n'umutekano muke mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, mu gihe abaturage bategereje ko inzego zibishinzwe zitangaza ibyavuye mu iperereza. Bamwe mu baturage ba Baraka bavuga ko hakenewe ingamba zikomeye zo kurwanya ibikorwa by'ubwambuzi n'ihohoterwa rikekwa gukorwa n'abantu bitwaje intwaro. Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare cyangwa se bwa leta ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro kuri ayo makuru. Icyakora amakuru yegerejwe iki kinyamakuru yemeza ko uwo musirikare afungiye mu maboko y'inzego zibishinzwe mu gihe iperereza rigikomeje, naho umugenzi wabaje gutoroka akaba agishakishwa. Nasimukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Perezida William Ruto yavuze ko adahangayikishijwe n'amagambo agenda arushaho kumvikana mu nama za politike no mu bikorwa rusange agira ati Ruto must go na one term. Yavuze ko amagambo ari uburyo bwo kugaragaza ibitekerezo muri demokarasi. Kuwa mbere ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru i Wajir, Ruto yavuze ko Abanyakenya bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byabo, harimo no gukoresha amagambo ya politike agamije kunenga ubutegetsi bwe. Ruto yaravuze ati must go must come, cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose. Ubwo n'ubwiza bwa demokarasi, ushobora kuvuga icyo ushaka cyose, ushobora kuririmba one term, kasongo n'ibindi byose, ariko nta na kimwe muri byo kimbuza amahoro. Aya magambo yatangiye kwamamara cyane mu myigaragambyo yo kwamagana umushinga w'itegeko ry'imari rya 2024 irizwi nka Finance Bill 2024 watangiye abaturage bamagana imisoro mike yari iteganijwe nyuma za kuvamo kunenga leta muri rusange. Ariko Ruto yavuze ko amagambo ya politiki atazagena abayobozi b'ejo hazaza muri Kenya. Yavuze ko abaturage bazasuzuma abayobozi hashingiwe ku byo bagezeho, icyerekezo bafite n'imigambi yabo ku gihugu. Abaturage ba Kenya bazasuzuma buri muyobozi bakurikije ibikorwa bye, icyerekezo afite ku gihugu n'umugambi afite ejo hazaza ha Kenya. Perezida Hisana agaragaza iby'ubutegetsi bwe bumaze kugeraho mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, ubuhinzi, ubuvuzi, imyubakire n'uburezi. Kurebana n'ubukungu yavuze ko leta yakemuye ibibazo by'izamuka ry'ibiciro ku isoko, ihindagurika ry'ivunja ndetse n'inyungu za banki. Ati uyu munsi nshobora guhagarara imbere y'Abanyakenya nkambwira nti igihe nababwiraga iby'ubukungu nakemuye ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro, nkemura ikibazo cy'ivunja n'inyungu za banki, kandi ubu twabaje kuzigama amafaranga menshi kurusha mbere hose. Ruto yanavuze ku mavugurura mu rwego rw'ubuhinzi. Yavuze ko ifumbire yagabanutseho ku biciro bigaragara, hakabaho guca amatsinda y'abanyabubasha mu bucuruzi bw'isukari n'ikawa. Ati uyu munsi abahinzi b'ibisheke n'ikawa bari kubona amafaranga menshi, kohereza inyama mu mahanga byongeraho 80%. Bityo nahinduye ubuhinzi kandi niteguye gusuzumwa ku byo nasezeranije n'ibyo nakoze. Mu rwego rw'ubuzima, Perezida yavuze ko kwimuka bava muri National Health Insurance Fund ukajya muri Social Health Authority, avuga ko abantu benshi bafite ubwishingizi bw'ubuzima kandi ibigo nderabuzima biri kubona amafaranga menshi. Ruto yavuze ko yiteguye gusuzumwa ku byo amaze gukora, ndetse anasaba abatavuga n'ubutegetsi bwe kugaragaza ibyo bagezeho n'imigambi bafite imbere y'abaturage. Ati abo bantu bahamagarira kuza guhatana dushingiye ku byo nagezeho, kuko kwitangira abaturage ba Kenya ndetse no ku mugambi mfitiye iki gihugu. Nk'uko Perezida yabivuze, Abanyakenya amaherezo bazahitamo abayobozi bashingiye ku bafite ibisubizo ku bibazo birimo uburezi, amahirwe ku rubyiruko, ubukene, guhanga ubukungu ndetse n'umutekano muke. Ati Abanyakenya ntibazacira umuntu urubanza bashingiye ku kuntu asakuza amagambo ya politiki runaka cyangwa ndi. Nyuma y'uko abaturage ba Kenya bagurutse bakigabiza imihanda bamagana umugambi wa guverinoma wo kwakira ikigo kizajya kivurirwamo Abanyamerika banduye Ebola cyangwa se kigakurikirana abahuye n'abanduye iki cyorezo. Na nyuma kandi y'uko urukiko rwitambitse iyi gahunda, byabaye ngombwa ko Perezida William Ruto ahaguruka agatanga umucyo kuri iki kibazo. Mu kiganiro haye abanyamakuru i Wajir, Perezida yavuze ko ubuzima n'umutekano by'Abanyakenya bikomeje kuba ibyo dushyira imbere mu rwego rwo kwitegura kurwanya ikibazo cya Ebola. Guverinoma irimo gufata ingamba zose zikenewe zo gukumira, gutahura no gucunga ibibazo byose bishobora kubaho, mu gihe ishimangira ubushobozi bwacu bwo gusubiza ku nkunga y'abafatanyabikorwa bacu mpuzamahanga barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida yakomeje avuga ko ubufatanye bwa Kenya na Amerika bumaze imyaka ibarirwa muri za 40 kandi bwagize uruhare runini mu gushyigikira guhangana n'ibibazo bikomeye by'ubuzima rusange bw'abaturage birimo virusi itera sida, COVID-19 na Ebola. Ati ikigo cy'abato kiri gushyirwa mu birindiro by'igisirikare cyo mu kirere bya ekipi yakunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari umwihariko cyangwa se ikidasanzwe, ariko ni kimwe mu bigize gahunda yagutse yo kwitegura y'igihugu. Perezida yongeye ko ari kimwe mu bigo 23 nk'ibi ngibi biri mu rwego rwo kwitegura guhangana n'indwara z'ibyorezo birimo ikiri mu bitaro bya Kenyatta, ibitaro bya polisi y'igihugu, Moi Teaching and Referral Hospital biri Eldoret, ibitaro bya kaminuza bya Kenyatta, ibitaro by'ihitegerezo n'ubushakashatsi n'ibitaro bya Arupe ndetse n'ibindi. Yashimangiye ko izi ngamba zigamije gusa kubungabunga ubuzima rusange no gushimangira ubushobozi bw'igihugu bwo guhangana n'ibihe bidasanzwe by'ubuzima. Avuga ko ubufatanye nk'ubwo bwagaragaje ko ari ingirakamaro mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Benshi mu Banyakenya ariko bashinja guverinoma gushyira imbere inyungu z'amahanga wo kwita ku mutekano n'ubuzima bw'Abanyakenya, aho batumva ukuntu igihugu kidashaka kwakira abaturage bacyo bakekwaho cyangwa se banduye Ebola, ariko igihugu cyabo kigaha ikaze icyorezo gikomeje guhangayikisha isi ku butaka bwacyo.
Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakoze jima muri no barandika wanze ko Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yatangaje ko yerekeje muri Rusiya ku butumire bwa mugenzi we Vladimir Putin mu ruzinduko rwo gukomeza ubufatanye mu nzego zireba ubuzima bw'abaturage nk'uko yabivuze. Samia yavuze ko wabaye perezida wa kabiri wa Tanzania ugiye gusura mu Rusiya nyuma Mwalimu Julius Nyerere wagendereye icyo gihugu mu 1969. Mu Rusiya Samia yavuze ko azaganira mugenzi we Putin kandi azitabira inama z'ubucuruzi n'ishoramari kandi ko azabamaza amahirwe aboneka muri Tanzania no gufungura ibicuruzwa bya Tanzania ku isoko ryo mu Rusiya. Nta perezida uri ku butegetsi mu Rusiya urasura Tanzania kugeza ubu, ariko ibihugu byombi bifatanya umubano kuva 1961 na ambasade z'ibihugu mu mirwa mikuru yombi. Mu rugendo rw'ibiro bya perezida wa Tanzania bivuga ko bazasinya amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi muri siyanse, uburezi, ikoranabuhanga n'ikoranabuhanga mu itumanaho. Samia azitabira kandi Tanzania National Investment Forum izaburiza hamwe abashoramari n'ibigo byo guteza imbere ishoramari byo mu bihugu byombi. Ubucuruzi hagati ya Tanzania n'Urusiya ubu ngubu bugeze ku rugero rwa miliyoni 170 z'amadolari ku mwaka nk'uko ibiro byo bibitangaza. Uburusiya bumaze burushaho kwiyegereza ibihugu bya Tanzania cyane cyane kuva ku butegetsi bwa Donald Trump wa Amerika bwagaragaje kugabanya umubano n'inkunga bwahaga ibihugu bya Afurika. Uburusiya bufite ijambo n'ingufu mu bihugu bimwe na bimwe by'uburengerazuba bwa Afurika kandi bugaragaza ubushake bwo kwagura imikoranire n'ibindi bice byose bya Afurika. Muri Afurika inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yashyizeho komite yo gusuzuma niba hari ibyashingirwaho kugira ngo Perezida Cyril Ramaphosa yaguzwe kubera ikirego cy'uko ku rugo rwe mu myaka ishize hebwe $100 by'amadolari yarabitse. Iyi komite yashyizweho nyuma y'umwanzuro w'ibikorwa w'urukiko wavuze ko inteko ishinga amategeko yakoze ibinyuranyije n'itegeko nshinga bwatoragaho iki kirego kidakorwaho iperereza. Iyo komite yashyizweho ikorera amashaku uregana wigeze gukora muri komite nk'izi ngizi zo kuryoza abategetsi muri guverinoma ibyo bashinzwe. We n'abandi badepite 30 bagize iyi komisiyo bazasuzuma niba Ramaphosa ashobora kweguzwa kubera kiriya kirego kizi muri Afurika y'Epfo nka Farafara scandal. Perezida Ramaphosa akekwaho kwiguzaho umutungo mwinshi cyane mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kwibwa kw'ayo mafaranga mu myaka 6 ishize ku rugo rwe ruri mu cyaro bifatwa nk'ikimenyetso cy'ibyo birego. Muri 2022 itsinda ryigenga ryemeje ko ari ibimenyetso byerekana ko Ramaphosa ashobora kuba yarakoze amakosa akomeye muri icyo kibazo. Ramaphosa avuze ko nta kibi yakoze, ko amafaranga yibwa aho ngaho iwe yari yaravuye mu kugurisha ibimasa muri business ye yo korora. Hanze mabwiye ko Libani we ku mutwe wa Hezbollah ufashwa na Irani wemeye gahunda ya Amerika yuko uhagarika ibitero kuri Israel na Israel igahagarika ibitero ku murwa mukuru Beirut wa Libani. Ambasade ya Libani muri Amerika yavuze ko yakiriye ukwemera kwa Hezbollah ko ikivuzo cya Amerika cyo guhagarika ibitero ku mpande zombi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yemeje mu masezerano, ariko bura ku bitero kuri Beirut bizakomeza niba Hezbollah idahagaritse ubwo bitero ku mijyi yacu no ku basivile. Ayo matangazo gihagaragaye ko Perezida wa Amerika Donald Trump avugana na Netanyahu hamwe n'abagariye Hezbollah ndetse bemereje ko kurasa kose guhagarara nyuma yo Irani buriye ku bikorwa by'ingabo za Israel muri Libani biteje inkeke ubwenge kariho hagati ya Amerika na Irani. Mu itangazo yasohoye ku mugoroba wo kuwa mbere ambasade ya Libani yavuze ko muri ubu buryo bwifujwe ibitero bya Israel ku nkengero zo mu majyepfo Beirut bizahagarara nk'ingurane y'uko Hezbollah nayo yifashe kugaba ibitero kuri Israel. Yongeye ko ubwenge kagiye kongerwa kajyemo n'ubutaka bwose bwa Libani, ariko Netanyahu yavuze ati icyarimwe ingabo za Israel zakomeza gukorera mu majyepfo ya Libani nk'uko yabiteganijwe. Nyuma y'uko Trump avuze ko impande zombi zemeje guhagarika imirwano, hari ukoze nyoko yakomeje. Hezbollah yavuze ko yagabye ibitero 3 ku bifaru bya Israel no ku basirikare bayo hafi y'ibyaro 2 byo mu majyaruguru ya Israel ikoresheje indege nto z'intambara zitajya mu piloti cyangwa se drone hamwe n'urukurikirane rw'ibisasu bya rutura. Ingabo za Israel zavuze ko zasamye ibisasu 2 byari byarasiwe muri Libani. Ntabakomeretse batangajwe.